Xayrlı kişiler barığızga da sizin barığızında körege bek şaltman. Mine indi bugün inşallah bugün 8 dekabrda sizin bilen kubat görüşem. Tege uzgan yılını fizikadan türlü tecrübeler ko'rsatgan bo'lsam, bu yıl endi ko'plabgina o'shay kelajak hünərləri turunda сөйләшеп, şunun turunda aralaşıp alırбыз degan fikir bilan keldim. Bugungi uchrashuv ko'proq mening tilawim bo'yicha, mening fikrlarim bo'yicha interaktivga kelgan bo'lar deb o'ylayman o'zim. Chunki kelajak tugul shartli ravishda belgilida tugul, uni nechikdir birgalab o'rtaq bir fikrga keltirib har kimning o'zini ko'zallovlarini shamalar bizning. Umuman olganda bugungi tema kelajak hunarlari. Kelajakda nindi hunarlar aktual bo'lacak, nindi hunarlar bilan ish etarga to'g'ri kelajak bizga. Ham endi siz kelajakni umuman interaktivni sразу. Siz kelajakni nechta ko'z oldina keltirasiz? Narsalar bor, nindi aspektlar bo'lacak. Kelajakda bunisi ko'z olding? Ay. Birdek soatlarda mashinada ishtirmayishak, birdek basketlarda bo'lmayishak. O'lgan kelajak bo'lacak. Загрязненный. Strah. Yaxshi tag'in nega ko'z oldinglar? Bu endi Olmaz afandining ko'z oldiga bo'lsin tag'in. Siz nechta ko'z oldingiz? Edegizmi? Biroq avur so'raymi? Turdan tur. Umuman olganda kelajakni nechta ko'z oldinglar? Kelajak turida fikrlashuv, kelajakni ko'z oldov deymiz, kelajakni formalashtirib bildiruv, kelajak turida fikrlar. Birinchidan, oddiy ko'z oldovdan boshlanadi birinchidan. Ikkinchi shart endi bugungi kunda necha kishi yashaganligini hisobga olib, yer sharida ishitila bugungi kunda nega o'zgarish deb o'ylaysiz siz dunyoda, siz bilimlar bor, necha kishi yashab shog'ishtirmoqchi? 7 milliard. Bu uzgan 10 yıl bilan shog'ishtirganda ko'prakmi, azrakmi? Ko'prak. Kishilar soni yer sharida ortuv tendensiyasida bugungi kunda. Ham u shu tendensiyani saqlarmi? Saqlamasmi? Siz nechta o'ylaysiz? Yer sharida o'rinlar ko'pali, lekin shunga ko'ra kishilarning Bulay farazlar bo'yicha ham tendensiya bo'yicha qaraganda u orttirib oshgan. Ham umuman olganda 7 milliard kishi o'zaro nechikdir bu endi ishlovchilar sonida 7 milliard bo'lacak bir yoqdan, ikkinchi yoqdan turli qo'llanuvchilar sonida shu 7 milliard turli resurslarni endi xizmat ko'rsatuv o'lkasi bo'lsin, yoki nindidir maddi bo'lgan ibirlar bilan foydalanib, bular ikki yoqlabda turli yoqlar barasida o'sishadi. Ham endi natijada bu narsaga keltirib kishilarning ortuvi rizq ehtiyojining zo'rlig'ini, onarisin tag'in narsa ish o'rni yetmay degani bir uni yaxshi yetmay deb turib, ish o'rni ehtiyoji resurslar, bunda rizq qana tugul, oshomlik qana tugul, turli resurslar, kiyimida bo'lsin, u kishiga kiyinirga da kerak, kiyimda ko'proq kerak, kishi ko'proq kerak bo'lgandan, ishida ko'proq kerak, osharga ko'proq kerak dedik, ham turli olar usluglar, turli xizmatlar bilan foydalananlar, ham shu xizmatlarda shular ularga niqroq kerak bo'la boshlaydi. Ham umuman durt aspektdan turib kelajakni ko'z oldi, shu durt aspekt. Birinchisi umuman просто ko'z oldi, bir rasmni bildiruv endi modellashtiruvda. Ikkinchisi bir o'zingina tugul ekanligini anglab ko'z oldi. Uchinchisi 7 milliard kishining. Uchinchisi qo'ya boram degan ibirni ko'z oldi. Qo'ya borashaqmi shu necha kerak men o'zim nega kelajakka boram deb modellashtirgan ham nechik boram. G'odiy misol mana shu trayektoriyani bizning bosh miyani umuman olganda bulayda ishlab boruvi, u aytdik yo'lni chiqqanda biz
Birinchi hissiyatni tegi bosh miyani ul qanday qoti protsess etib qog'ildi aytmang. Birinchi shitib biz o'zimizni yo'lning tegag'ida aytib ko'z oldiga keltiramiz. Ondan bo'lgan shartlarni qaraymiz, tegi kishilarni hisobga olamiz. Mashinami, svetoformi turli shu soatlarga qarab o'zimizga narsa ishlarga ekanligini shamollaymizda, ham nishik yo'lnashlarga degan javobga aysoqqa javob izlaymizda, shu yo'l bo'yicha ondan harakatimizni ya yashil tusni kutamiz, ya mashina og'imining kelmaganini kutamiz. Natijada yo'lni chiqamiz, ham u kelashakka borib yetamiz. Shu aytib biz dunyoni kelashakni ko'z oldiga keltirib, shunga yaqinlashamiz endi. Kelashak turida o'ylaganda turli aspektlarni o'ylarga kerak. Dunyo o'zgaradi. Dunyo o'zgarib turadi, ham bu belgili bir tezlik bilan o'zgaraymi? Belgili bir tezlik bilan dunyo o'zgarib boradi. Qo'shandoranda biz energetikani narsa ekanini angladik. Ton qaysidir etapda porni narsa ekan, porni ishga jigirga ekanligini anglagan edik. Qaysidir etapda biz umuman industriya, ya'ni yetishtiruv yo'lini, ilk remeslo, hunarlar bilan ayrim har kim o'z uyindagina shug'ullanadi. Ondan so'ng nindidir konveyerlar borliqqa keldi, format o'zgardi, ham bu belgili bir tezlik bilan boraydi. Bugungi kunda tezlikdan tish hali tezlanish turida da so'z olib boriladi. Ya'ni dunyo o'zgarishi belgili bir tezlik bilan emas, uning da tezlanishi bor. Bugungi kunda IT maydonchiq, IT qirlar, ya'ni IT dunyo o'z tezligi bilan boradi, ham ilgari turli vertolyot borliqqa kelganda u mana to'g'ayim bir buunga vertolyot bo'lib shular yashab berganmi? Bizning buunga bugungi kunga nindi qiziq ibratlarga biz yashagandagina hali mana biz o'sganda biz yashagandagina turli jihozlar borliqqa kelirga yetishdi. Ham shular kiri yo'qashirga yetishdi. Aytik ilk o'tib bo'lganmi? Mana kelib chiqqan u iplabgina o'zgarib boradi. Bizning shirg'a to'g'ri kelgan ibratlardan disklar oldik. G'odiy disklarmi? Ular biz bir xatirlaymiz, ularning ishi bor, ular yo'q edilar. Disk degani bu kassetadan disk borliqqa keldi. Bugungi kunda biz уже sezamiz, nechta qo'l disklar qo'llanishdan tushib bora, ham uni ehtiyojsizlikqa erib borganini biz uni sezamiz. Tag'in shular yo'q. Shu kassetalarda, balki turli buonga turlishadir endi. Umuman olganda kassetalarda borliqqa gina kelgan ibratlar ularda yo'qqa chiqadi. Pagerlar. Yo'q edi endi ilk. G'odiy sagat bari pagerlar borliqqa keladi, balki uni bizning orada bir qo'llanirga yetishishida bo'lmaganda. Shulay jihozlar endi borliqqa kelirga yetishmay ular yo'qoladi. Shular professiyalarga da, hunarlarga da bu qo'g'ilishlar. Aytik video prokat. Mening bir tanish bor. U video prokatda disklar sotgan, aytaymi? Ham u o'z turmushni ilk ishga o'rnashganlar ham umr bo'yina shu ishda ishlaganlar ham bu populyar. Bugungi kunda ishlar, ish o'rni, hunarlarda bo'lqib, bo'lib yo'qqa chiqib turadilar. Shunga ko'ra bu video prokatga kelgan kishi u sota disklarni, lekin bugungi kunda kishi disk olmaydi endi, kishi internetdan yukli. Bugungi kunda bo'shlar yuklov joylarini qaraydi, lekin kelashakda endi to'lovga darizalashib, to'lovni da tabiiy holda qabul etib, kishi filmlarni, turli internet resurslarini qo'llanib o'shagan. Shunga boradi. Dunyo o'zgaradi, dunyo qiziqlasha boradi, bu tezlanishni da hisobga oldi. Ham natijada bu to'layim bir buonning yangi buon kishilari tarbiyalanib bitgan yoshlarga qarasa, gil boshqacha fikr yuritadigan yoshlarning ketirashagida bizim olg'a shorti ravishda ketirib qo'yaylik. Ham qiziq ibratlardan buonlar ayirmasini esga olsak, buonlarning o'zaro turli nechta aralashuvlari, turli avtorlar keltiradilar, shuluq отцы и дети, shuluq Sokratlar, anda turli buonlarning avur aralashgan. Ham bu ularning turli shartlarda tarbiyalanganligidan shunday bo'lganina bog'liq. Ham bizning atiyaniylar buoni nindi shartlarda bo'lsa, narsa nindi qiziqli avurliklar bo'lgan. Mana bizning atiyaniylar shartida. Mana ular söylagan eng global avurliklar.
Мәктәпкә беренче чакырып бару. Әй, менә ераклык, әйберләр җитешмәве, дефицит әйберләрнең, әйме? Карыйсың, ул буын кешеләре әйберләргә, менә чын әйберләргә менә карасагыз, алар бик тигене, кыйммәтле карыйлар. Кадерләп, әйбернең кадерен белергә кирәк дигән әйбер белән яшьләр. Шулаймы? Әйбернең кадерен бел. Анарсын, шушы буын, шушы дефицит арасында алар өчен менә алар үсеш чорына дефицит туры килә. Аларга менә шу шикләү булып дефицит тора. Алар үзләре тәрбияләгәндә балаларын минем балалар әйбер дефициты күрмәячәк дигән аспекттан карап тәрбияли балаларны. И нәтиҗәдә киләсе буын алар әйберләрнең ихтыяҗын бик сизми дә. Теге бүгенге көндә ул теге улы буын кешеләре үзләренең шкафларында әйберләрне күп итеп сакласалар, бүгенге көндәге яшьләр эчендән булсын, или башка төрле кибетләр бар, онда кабул итәләр киемне, әни аны җыеп барырга теге, яисә теге төрле волонтер хезмәтләре бар, иске үзен кулланган киемнәрне тапшыралар инде. Шул юнәлеш. Алга таба бу гомуми уртак кулланыш кыры булдырачак. Квартира үзеңнеке булырга тиешме, яисә аны арендага алып, арендада яшәргәме? Бу фикердә дә төрле буыннар төрлечә фикер йөртә. Бер яктан үзеңнеке булып торса, үзеңнеке бит инде ул. Шундый караш белән киләләр. Икенче яктан соң мен бит бу Казанда торырга җыенмыйм да уш китмәде. Вдруг мен Испанияга китермен. Менә шундый билгесезлек чорында миңа бүгенгә генә кирәк, миңа бер елга гына кирәк. Бер яктан, әйме, икенче яктан тагын кызыклы яңа буын фикер йөртүшендә нәрсәләр бар. Алар уйлый, менә мин квартира алсам, аның ремонты туза бара. И ул ремонтны мин үзем ясыйсым инде. Яңа теге башка кешедә арендада яшәсәм, мин киләм дә әйтәм, синең квартираң тузды инде, мин күчәрмен башка квартирага. И рәхәтләнеп, син ирекле, ул синеке дә түгел нәрсә. Я ул килеп ремонт ясый, сине калдырыр өчен инде, я теге бәяне саклап калдырыр өчен. Я син өчен күңелдән күчәсенә куясың. Машина куллануда да, машинаны кайсыдыр үзеңнеке итергәме, яисә менә чит Америкага баралар, яисә башка җиргә. Рәхәтләнеп, ирекле рәвештә төрле гомуми куллану җайлары күп. Шул ук такси кулланышы да, машинада йөргәнме, такси кулланыргамы? Санап, сезнең санаган кешеләрне күргәнегез бардыр, яисә санап теге такси 300 акча дигән фикерне барып ишеткән бардыр. Бармы? Ничектер, менә шулай, гомуми куллану, шуңа күрә барырга килә. Төрле чит илгә барсаң, элек гостиница, менә иллә дә гостиницада яшәсәң, гостиницада яшәмәсәң, хәзер нәрсәләр бар? Хостеллар һәм Airbnb. Төрле җайлары бар, моны кулланырга. Интернет ресурслар. Булары барысы да нәрсәгә китерә? Төрле дөнья үзгәрешенә тагын бер кызыклы әйбер, ул дөнья авырая бара бер яктан. Бу авырая баруның төп күрсәткечләре ул глобальләшү инде. Глобальләшү ничек булса да бара. Теге гади кызыклы мисаллар китерсәк, менә кофе шәбез бит инде. Кофе банкасын дейме? Бер банка кофе. Шуның аны бит төрле җирдә җитештерәләр. Уйлап карасаң, аның кофесын бер җирдә җыялар, аны фасовкасын икенче җирдә ясыйлар, теге соңгы этапта инде. Ул фасовка ясалган җиргә банкалар, менә шул, именно банка, теге пыялар, аны каяндыр китертәләр, аны гел башка җирдә ясыйлар. Этикеткаларын 3-нчеме, 4-нчеме җирдә ясыйлар. Капкачларын алар пластик өлеше бит инде капкач. Ансында гел 4-нче, гел бөтенсе бер урында түгел бит, төрлесен төрле җирдә. И шулай килеп чыга, алар менә шушы этикеткадыр, нидер ясаган оешмалар да бер генә илдә түгел. Менә шул Coca-Cola шешәсен күз алдына китерегез, әйме? Булай
грубо говоря, ну тиги каты деп айтканда спрайтлар нелер аларның бит формасы бирок бу формалар ягъни бир түрлүгүн айтып чыгаралар. Яғни шул формасына туры китерип чыгара турган станоклар да бар. Аларны да жетишет. Ягъни уйлап караганда гади генә бер кофе банкасы яисә гади генә бер ичимлек банкасы шул колалар эме. Аларны да дөнья күләм төрле илләрдә урнашкан уйышма эшли. Алар төрле илләрдә урнашкан, ләкин бер әйбер җитештерәләр, ул да булса кофе банкасы. Шундый гади әйберләр, эми бер яктан. Икенче яктан гади әйберне төрле илләрдә җитештерәләр. Самолет, вертолет иш әйберләрне аларны бит шулай ук теге төрле Боингларны бер генә илдә җитештерәләр. Бу сөкендә аларны җитештерәләр. Реактив двигательләр бер илдә җитештерелә. Төрле аларның композит материаллар икенче илдә. Һәм бу төрле илләргә таралган, һәм моның бөтенесе белән дә бер яктан идарә итәргә кирәк. Һәм бер кичкенә генә деталь ясасаң да, глобаль бер әйбер ясаганың аңларга кирәк. Шундый шартларда һәм бу нинди нәрсәләр таләп итә безгә? Нинди таләпләр кай? Нинди сәләтләр барлыкка килергә тиеш? Кооперация, то есть үзара эшли белү, менә үзара эшли белү шартлары тудыра тагын төрле илләрдә урнашкач, төрле телләр белергә кирәк. Тел белеме теге ул инде төп белем рәвешенә күчмәй бу очракта, өстәмә компетенция форматына. Ул кем өчендер бик кирәк әйбер, һәм ул өстәмә компетенция булачак тагын нәрсәләр. Тел генә түгел, тел белән бергә инде аның культурасын да белергә кирәк. Әниә культурасын белергә кирәк. Менә башка илнең культурасын да белергә кирәк. Но ушул яктан культура аспектында эме. Аманда бит әле син өзең мисал өчен кооперациядә самолет мисалында син бу самолетны җитештерәсең, сиңа төрле илдәге кешеләр белән бер фикердә эш алып барырга кирәк. Аларны син уйлаган фикергә китергә яки син алар әйтергә теләгән әйберне аңлар өчен ул культура аспектына да кагыла. Үзеңнең фикереңне җиткерү һәм аны ишетә белү. Булары культура ягыннан да үсештәләр. Һәм шуның кебек күп кенә üstəmə компетенциялар, üstəmə сәләтле компетенция нәрсә дигән бу? Üstəmə компетенциялар кыры барлыкка килә. Шулай Даостагы утырышта аларны 10-21 гасыр күнекмәсе дип, навыки дип бирәләр. Но дөресен генә әйткәндә, алар күбрәк навыки түгел алар. Алар инглиш сүзе ул гомумән алганда. Инглиш skills. Менә культура аспектының кызыктыгы. Монда да шул булды. Skills дигән сүз рус теленә ике төрле, ике юнәлештә тәрҗемә ителгән. Навыки була. Навыки һәм компетенция. Менә аңласаң, аңламасаң. Менә сиңа культура аспекты бар. Bir сүз белән алар киң итеп аңлыйлар. Безгә 21 компетенция, 10 компетенция алар бүген сөкендә шуңа аша 10. Менә шу күп теллек аларның берсе. Тагын берсе кызык кына менә буыннарны сөйләдек бит. Бүгенге сөкендә яшь яңа килгән әле без бигрәк таләпчән. Кызым менә кафе ойнына монда ошрамый. Кердеңме түгел? Бәлки бердән бит кирде шундый кафедрә ашады, оны ашарга килгән бит. Хәзер яңа бүген чөт менә монда ошамый. Иде китик башкасан. Бар бит. Бар икенчесенә бармаска. Беренчесенә, икенчесенә эле бул столовыйлар. Что син монда кире башладың? Что ты дала диварларына бер төрле. Бер үзгәрештә юк. Шул апаларны, шул бүтән бирде, шул меню. Чөт менә шатмады бу секунд. Корыйлар, моны бит
Tügüler bit. Oşamasa elik нәрсе ке. Oşamasa var. Şundan da minlerden işler yıl elek kibitте yürüyeyim. Ay ürenlikten işi var şu. Men kibitте yürüyeyim. Yana kirek vade yerler. 10 yumurta hem 10 yumurta bir baton eti hem süt. Keldim. Gazeteki kibitler var. Şöyle bir urunga bozar turgan. Bir urunga ele şu sütni sotuvchi o'rnashgan. Şu yumurta sotuvchi. Tizib bitgan. Mana yumurta ham ana tiginde yumurta. Keldim, qizim. Keldim, sizda 10 yumurta ham bir baton bera olasizmi? Чё? Пошёл! Дура! Deyman bu. Sinab bu. Bütün şomalarda bir yumurta totaşa müracaat etdim. Birinchi shiratda. Men o'sha so'ramam, yani keldim, sizda 10 yumurta ham 10 yumurta bir baton eti ham süt bormi? Yo'q, anlamadim. Men seni anlamadim bitta deyman. Ruscha aytingmi, men bilmayman deyman. Cho't. Men qarab turdim. O'qitashdan sen ham anlab o'tirmaysan. Men burdimda kitabimni deysan. Fakultegiz dinleyin, gittim ikkinchi yildan ondan qotman. Yara, bu var. Men sütni aytgandan olsa shu bitti. Men aldım. Benim söylediğim halkı var şu an göre bu neyse neydi şu neyse durumda işleyen bina. Neydi gerek? Neydi bunu etmeye gerek? Kışına onlarda bu klient orientirованный, açık bakın. Klient'a yaratlaşabiliyor. Kullanışı satıp alışı hem kullanışlar birleşmesine yaratlaşabiliyor. Bu sakın şartlarında. Anlarsın tağın klient bilen işi biliyor. Gumman alan. Şopuldatıp koyasında da yongri turgan turgan. Proyektlar hem prosesler bilen idare etü. Men öz marker bilen yozgan bilken gafı tegiz efendim. Şuna görmeyeyim. Yara alga taba. Proyektlar ham proseslardan idare etü. Dünya tez o'zgaradi dedik. Şol tez o'zgarishlarga shu shortlarda proyektlarda bardaki bugünkü kunda ko'proq proyektlar formatida ishlasang, sening ishing produktivligi orta boradi. Ham proyektlar orta boradi o'zlari de. Shunga ko'ra proyektlarni idora eta biluvchilar kerak. Bu ülkede endi bugünkü kunda eng olg'a ketgan eng yozilgan, eng joyli formatlardan birisi Scrum bo'lib turadi. Scrum bilen idare etü, eng produktiv. Belki olga taba tag'in narsadir borliqqa kelib. Ham endi mana sen o'sha bugungi kunda eng populyar bo'lgan bir Scrumni bugungi kunda yaxshi bilasan ekan, demak sening proyektlaring bilan ishlandiging yaxshiroq bo'ladi, produktivroq bo'ladi. Ham shunga ko'ra sen ko'proq proyektlarni ishlay olasan. Ko'proq proyektlar ishlay olg'achdan sen o'xshasa da ko'proq bo'ladi, ishingdan nig'roq boradi. Shunga ko'ra bu shortli ravishda kerakli bir ko'nikmaydi kompetensiya. Bilgisiz şartlarda ishlay biluv. Bu tag'in bir kompetensiya. Bilgisiz şartlarda ishlay biluv. Dunyo büyük o'zgarishdan, misol uchun bularni aytganda, bugün men prezentatsiya bilan kelmadim. Aytik, men prezentatsiya bilan keldimda, qaring unda prezentatsiya ko'rsatish shortlari yo'q. Men bütün men bilgan ayber shundagina, misol uchun. Men nechta bo'lsa ishni joyli bilirga tegish. Mana shu turli belgisiz shortlarga biz hech qanday kelib bilagib turamiz. Mana shu shortlardan chiqa biluv, shu shortlarni ishlay biluv u ayrim bir yo'nalish. Ijodiylik ta big maq kerakli kompetensiya. Ijodiy fikr yurituv, shularga ijodiylikni qayda ko'rasiz? Nechik ijodiy qarov masalaga qaylarda ko'rinadi? Narsaga kerak? Yangi ayberlar bo'ldiruvda. Iskeverni yangacha berdi. Masalan, bu ama shunday yo'l bor. Bu narsaga borliqqa kerak. Shul kafelar bor ekan. Men kafe söyledim bu ayağına. Kafe elik tegisida bir türlü stena, mansada bir türlü stena edi. Bugün mansa manda stena, tegisi tegindi stena. İkisini o'ylab topirga kerak ekan. Ham sening nishi o'ylab topishga qarab, yamada kelalari teginda boralar. Ham bu ijodiylik bu kafedagina turli ayberdi. Mana sen
konkurentlığını arttırış, onсын da şey bilirge tiyиш. No, IT kompetensiyalar. Men aytmayman, bu 10 aytgan kompetensiya bütün sizlar bir kishida bulurga tiyиш. Sende şu 10 kompetensiyasının qaysilari buluğuna qarab, nindi hünərgə baruğun bilgili bulacaq. IT kompetensiyalar, HR yönəlişi. Yani kişiler bilen idare etü, kişiler bilen işli bilü. Kommunikasyon, to есть komandada da işçenlikni alıp bara bilü. Bir yaktan proyektlarını idare etü, ikinci yaktan kişiler bilen işli bilü. Sistemalı fikir yürütü. Sistemalı fikir yürütü. Semsiz? Fikir yürütkende bugünkü günde көп нәрсәне исәптә тотып, bir юлы әллә нәрсә турында уйларга кирәк. Менә сездә ике фикерне берләштерү, композитный, шундый яңа фикер тудыру. Кайбер чакта ике генә түгел, кайбер чакта әллә ничә фикерне бер арага китерергә кирәк. Һәм сүзнең шушы берне күз алдына китергәндә әле истә тотырга тиеш ниндидер башка аспектны, бу бит мондый булырга тиеш. Аннан соң әле моны эшләгәндә теге халыкка булай дип тәкъдим итәргә кирәк, теге başqacha taqdim etsang anglamas degan bir de var. Yani bir yolu ko'p qirli fikr yurti, sistemalar ravishda ham butunsini boshda tutaydi. Бережливое производство, yani yetishtiruvda qo'llanuvda ekonomiya bilan edi. Bu ko'pgina kompaniyalarda, ko'p ko'rilgan ko'pgina yo'nalishlarda olg'a surilaydi. Именно tege Velo turlar uyushtirarlar bitali komandani Fransiyada, mi? Nechga ataladilar? Tour de France. Tour de France bular birgina kishi qatnashib turgan bular komandalar, mi? Или birgina kishi qatnashib turgan bo'lmaymi? Mana shu komanda bilan qatnashgan ishroqda komanda jengirga tegishli, deymi? Lekin har kim o'zingina o'ylasa, tege bu ishroqda o'zingina o'ylab, общий tege ağırlıklarını o'ylamasa bütün kishiga da to'g'ri keltirib natijada ular jengmayishaklar. Jengalar shu ishroqda agarda ular tege jengil отрезокlarda jengil yo'lning jengil ulushida da energiyalarini durust saqlab kelajakka durust etib foydalanganlar. Shular ishtadi. Umuman kompaniyada ishlaganda yo'qliqdir, turli sig'imlarni buldurmau. Elek mana hukumatniki degan qarash bor edi. Koridorda o'tgani yara hukumatniki. Bugünkü kunda u hukumatniki tugul, u turli shu biznesni olib borgan konkret kishiniki. Sen anda yurishing yara u kompaniyaning o'xshasi ko'p debgina qarasan, natijada u tege ulushi sening ish haqingda. Yana shulay jiylar, tege suv og'ib turib, shunday qarash yara oqsin menga oqmaydi. Benim bir düz zarplatam var. İşlerine qaraylar. Bu sudur nedirgina hali bir yoqdan, mi? Klient bilan ishlaganda da qaraysan, qo'ydadir, ish durust olib borolmay, ham o produksiyani tege tuban ravishda sotuvdir, ishchanlikning yaxshiroq darajada olib borilishina kirta bo'lib turadi. Bir yoqdan. İlk formatda yaram minimiş tugul bitti, onun üsküşüsü var, ulu işler hali, degan qarash. Bugünkü kunda olay tugul, bugünkü kundan çık. Men bunu o'zgartib olsam, bu umuman foydaga keltiradi. Şunun misolida bir restorator yanına kela garderobda ishlovchi qiz. Bu qiziq istoriyalardan bugünkisi buning boshqacha. Restorator X pokoleniyasidan, bizning ata-onalar pokoleniyasidan. Garderobщица, biznikidan Y-lardan. X'lar ular tege men ishim joyim bilan men o'zim olib boraman. Y-lar tege turli kreativ fikrlar bilan o'ylaydigan kreativlik bor ham. Y-larga tag'in bek muhim Y-lar bo'lgan, like'lar bo'lgan deylar tag'in. Ikkinchi turli aytganda. Bek muhim endi mana boshqa kishining fikri illadan muhim endi. Misolini aytaymi? Mana uramda buzilib bitindi. Yig'ilsak birinchi ish deb narsa ishlaymiz. Men X'lar narsa ishlaydi, ham biz narsa ishlaymiz. X'lar yig'ildi, kiyimim qara yirtilmadimi? Bir narsadan buzilmadimi? Biz narsa yig'ildik, olan yilon qurib. Kishi ko'rmadimi? Narsa kishi ko'rsa narsa deyib anglatirgan bu situatsiyani. Или
тағын кіші фикіріне қарау. Үйден шықтық, misal үшін. Ситуация. Үйден шықтық деймін. Бүтін кіші алай болмасқа мүмкін, башқаша да болырға мүмкін. Үйден шықтық, барабыз оқуға, еске түсті, дәфтер нәрседер ұнытылған дейді. Дәфтер генә дә түгел, ашқыш болсын, или флешка болсын. Конференцияға барасыз, флешка ұнытылды. И флешка артынан кері бұрылырға керек. Кіші арасына барабыз. Ярар, сен барасың, бұрыласы келмейтін, и бұрылырға керек деген фикір точно келмейін башыңа. Бұлғаны бар ма? Яра видео қалайық мәселек мен барасың, флешка ұнытылған бейді. Обычно олай түгіл. Барасың, бірінші жарап, кибікке кірген. Ең мұхиме башқа кішіге нешікте болса, мұны шарттыра өште берілге ентігі. Бигірек странны бейтін, барған жерден резко бұрылды. Кішіге нешікте болса, өзіні көрсету бик мұхим бұуынға. Маңаршы нәрсе тұрында, бұл гардеробщица. Қазір гардеробщица бейтінде, шушы рестораторға кіреді айты. Ол бейтіндер, X поколениясында ресторатор. Аңа директор, yazылған. Запись бойынша ағына мүрәжаға еттерге ярай. Кабинет. Yazылған бұл маңа записқа гардеробщица. Бұл өзінің башқа иптәшіне сүймейді. Қаралы дейін, мен мұнда страннырақ хәл дейін. Обычно мен гардеробщицалар yazылсалар дейін, приемға дейін. Ике мәсәлә бойынша ғына yazылалар дейін. Амынсы гүл үшінші мәсәлә мені бек аптыратты дейін. Ике мәсәлә бойынша дейін. Бала тапқан, или декретқа шығыға, декрет мәсәләсі бойынша дейін. Есе зарплатаны көтеріңіз пожалуйста. Шушы ике мәсәлә, мен икісіне де жауап бар, рәуіші келінген. Амынсы мүрәжаға айтты, эшчәнлекнең сыйфатын күтәрү юнәлешләрен карау. Директор янында. Бик сәер инде бу ди. Кабул иткән өчен булар как раз таки курслар үтеп йөриләр инде. Y-ларны аңламый. Кабул итәргә булганнар инде. Берсе шкафка кирип утырган теге яздырып барсын, икенчесе кабул итә. Теге керә дә әйтә. Мин бит инде ди, монда гардеробщица булып эшлим ди. Директор әйтә. Беләм инде, записта язылган ич. Вот ресторанға кішілер келелер кетелер де. Мен ғади киім беруші де. Мен қараушы да, иқтибар етуші де жоқ де. Шоңа көре, мен олар үшін кіші де түгіл бетінде де. Мен киім беруші гіне де. Шоңа олар менің янда өз фикірлерін рахатланып ереклер ауышта сөйлейлер де. Ошады ма оларға ресторанда, ошамады ма? Солай бетін. Мен театр қарадық, гардеробтан киім алғанда, бүгін спектакль бегейлетін ладайым. Рахатланып, бұл гардеробщица янда бар ма, жоқ ма? Ул бит инде уйлап карасаң, театрның кешесе, біз алай дип уйланабыз. Рәхәтләнеп үз фикеребезне әйтәбез. Шуңа бу әйтәм, мин дә аларның фикерләрен примерно ишетәм ди беренчедән дә. Икенчедән дә, менә алар төрле киемнәрдән киләләр дә. Мин дә тем более аларның машинадан чыкканын күрәм ди. Икенчедән, алар бит инде дә шундый дубленкалардан киләләр дә. Алар аны салалар да, ишләренә джинсы калада ди, просто гап-гади свитер ди. Сен аны күрмисез ди. Әйтәгез, былай айтабыз де. Минем де тәкъдим бар. Ничесе рестораторга директора. Минем де тәкъдим бар. Әйтәгез, менә бүтән нене де гардеробны 3 өлешкә бүләбез. Монда байлар, уртанчы слой и теге шегенә эшергә килүчеләр. И то теге курку, шей. Сезнең менә монда наполнитель буларак сөт бар. Сөт алсам буламы? 500 сум. Аңлашылды. Бұл бай кішілер қазір бай кішілерге бөлді бит. Бұл бай кішілерге айдан номерокларны былай айтып берәбез ди. Тәкъдимләр, тәкъдимнәрен сөйли. Уялмыйдан итмейді. Ашқыш номерок белән бергә ди. Шундый зур уенчык берәбез ди, типа, алар аны сумкаларына тыга алмасыннар ди. Сумкасына тыга алмагач нәрсә эшләр кеше? Кулында күтәреп кирде ресторанга. Өстәл артына утырды, ул аны куя. Өстәл белән куяймы? Алагаем уенчыклы номерок. Естественно, официантлар бар, официант уже сервис. Бу бит кеше. Самысыз хәерле көннәр. Ещё теге төрле машинадан төшкәннәрен белә. Бер нык бай кешенең инде постоянный клиент булсын, ул постоянно күрә. BMW-да килгән белә. Аңа теге узак утырса, BMW формасына тортлар китерәм. Төрле инде клиент ориентированность монда тулысынча. Шундый ишәнлек белән бу моңа аңлата нәрсәләр эшләргә икән. Всё қызық бит инде. Реально бу үстерә. Давай эшлик ди директор. Эшли башлыйлар.
Буга не хәзер гардеробщик үз эшен алып бара, шулай тыныч кына. Кешеләр киләләр, бирән итә, номерокларны хоп чамалый. Тиге. Карый ресторанда кеше юк. И килеп керде бер студент. Прикол, короче, давай бисәм. Випускины бирәм. Туттырып куя випны. Теге керә. Официант белмим бит, о, бу берәрсенең малаедыр инде. Киңә башлана тулы сервис. Теге әле ул випларга кайбер чакта кайбер сыйларны бушлай гына да бирәләр. Ну, анда уйлап карасаң, керәсе аңа теге шейне бушлай китердең, неме сервис буларак. Ул бит ана бар, әллә нәрсәләр алып бетерә. Теге бушлай гына биргән әйберләр бар инде. Моңа рәхәт сыйладылар шундый сервис. Бу нәрсә эшле, бу дусларым. Кара, монда дип бушлай шей бирәләр, әйдә ки. Монда вачы бүген утренние бит. И килеп утыра, туп-тулы зал, студентлар рәхәтләнеп киеп сатып. А моны кем эшләде? Моны бөтен сөйләде, гардеробщица, бер гавыйда кирәкмәгән. Шундый гап-гади кеше. Иң кызыгы ул анарысында 10 ел дәвамында шулай гардеробта эшли, и шул үзе эшләгәнен алып бара. Аның үзгә, әзрәк арткан инде. Нык артмаган. Директорга арттырайм ди директор. Артык арттырмагыз, якылт айтып җибәрерсез ди. Үзе әйтә. Аннарысын мин башка теге башка максатлар белән эшли башлыйм. Мен бәлкем менә булай җитә. И тагын бер кызык әйбер ни. Трудовой книжкасы да, бу гардеробщик түгел инде. Полевой управленец клиентами мисал ниндидер шулай инде. Главное ничек аталырга. Вот, бережливыйны әйттек. И экологик карый белү мәсьәләләргә, экология бүгенге көндә тоже алдынгылардан берсе. Тагын бер кызык әйбер белән уртаклашасы килә, менә шундый кызык кына график бар инде безнең. График. Эшнең авырлыгы, әйме? Менә X, бу X бит. Эшнең авырлыгы булсын монда. А монда bütün занятость кешеләрнең ул өлкәдә эшләү күрсәткече. Ничә кеше шул өлкәдә эшли? Эшли. Ничә кеше примерно? Булай. Бүлектән. График. Шундыйлар. Намыла берүсә, 1, 2, 3. Niye şöyle? İyi monda tübenleri görüyoruz. Нәрсәгә шулай дип уйлыйсыз? Җиңел булганда, анда эшләүчеләр саны күп, һәм эш авыр булганда, анда шундый шокыр. Каян барып килгән бу шокыр? Жоқ, әйтмеймін, короче, өзіңіз әйтмейінше әйтмеймін. Уақытымызға бар. Қойын барлыққа келген шұқыр. Сайлаушылар? Сайлаушылар отырды. Бұл нәрсе сайлаушылар? Жеңіліс пен орыс келген сайлаушылар. Переходный момент дейді бұл. Бір аяғына егер Ішін ауырлығы, сіз аны нешек күз оған әктересіз? Іш ауырлығы 2 өлкәдә бола алады. Менә мұнда енді. Физик яктан түгел, эмоциональ ауырлық һәм интеллектуаль ауырлық. Эмоциональ һәм интеллектуаль. Кстати, эмоциональ интеллект дегән тоже киң кулланылган штаб. Гилбургаларга киргән кызык түгел. Кай килешмәш бар. Мин мисаллар китерә алам. Сбербанк бар бит? Сбербанк бүгенге көндә бик күп юристларны эштән азат итте. Бүгенге көндә бүген түгел, менә җәй көнеме шунда, яз көнеме? Бу тенденция. Целый менә штат анда 40 мең юрист эштән азат итте. Нәрсәгә? Нәрсәгә юристларны эштән куарга? Целый компания, целый штат юристов. Бухгалтерлар да шулай юкка чыгаша киләчәк. Нәрсәгә? Кирәк. Нәрсәгә кирәк юк? Әни кеше кирәк.
Аларды алмаш. Неге алмаш? Ничек? Ну, алгоритмдар, искусственный интеллект, Герман Греф, яғни Сбербанк отырып ойлады да, біз мында бекенде дашурта халыққа ақша төлейміз. Нәрсеге төлейміз, олар нәрсе ішлейді. Бар интернет деген бір түрлі юридик сұрау болса, бүгінгісі күнде сіз нәрсе ішлейсіз? Интернетта язғаш бірінші серапта нәрсе көрсетті, ол юридик проблемалар шешіліш болады. Сейчас задаваем вопрос бар. Юридик сұрауларға нендей сервис ярдәм етеді? Бар программа бар. Білесіңіз ба? Консультант плюс, анда түрлі сұрауларға шығарып береді. То есть юридик сұрауларға ол шешен. Ғұмумән алғанда, мына осы интернетта ол сенің сұрауыңны бір форматқа кетіре алайын бүгінгісі күнде. Шауыштамаша нәрсе тұрды. Sorayım. İşman koyar, sana cevap verir. İyi neticede yuristler hizmeti kimi var? Onun kireli kimi var? Buhalterler mesela kimi? Niye ştattan buhalterlerini alırlar? Kupkana şartı. Elektron programı elektron programmalar var. Elektron programmalar bulgaçtın buhalterinin işenligi kupka jenileyi tuğu bir ofiska buhalterler ştabı tutu kıymetke düşe başlıyor. Neseler varlığa kile bunun şekilde buhalter ofislары барлыққа келеді. Бар buhalter офисі, ол бухгалтерия bilan shug'ullanib turgan ofis. Ham u bir yo'la bir necha uyushmaning buhalter ishlarini olib boradi. Niye bir nechani olib boradi? Chunki ishlaydi. Programmalar barabarini. Boshqa outsource'ga ko'chadi. Buhalteriya ishlari outsource'ga ko'chadi. Buhalteriyani bir yoqdan shuning orqasidan ikkinchi yoqdan IT ulkani защита информации kuchaya boradi, shunga Manda niye şu kurbanlıkla giren? Şunun ne be? Cevabım gana etmeleri yapım kitabı mıydı? Lek onda işleyenler, ne bu ülkeler işleyen. Bugün işleyen, mesela işleyenler. Kiregi yok. O kiregi kızık tügüldü, kızık bulsa işleyebilir olan. Şunda kızık, kireg tügüldü. Birisine etkende. Çünkü u ülkeni, bu liniya üçgenlik var, strip punktir. Çünkü u ülkeni уже boshqalar boshqa. Nesi boshqa? Программа. Ну, IT, короче. Программа. IT ülke. Hem şu robotlar. Машина жетіштіру цехларының видеоларын, фотоларын қараған болсаңыз, Elektrisi күнде түрлі детальлеріні конкрет кішілер әуіш кетіріп тұрсалар, һәм цехта әленше, білесің мен сөйлейлер, мен бір танышынан, менің танышынан, үлкен қызының әнесі біріншіден қысқа ғана болған, қысқа бойлы ол. Екіншіден, нешіктер мына бұлай ғара қауыш, һәм атларында да нешіктер өзен шәрекпе алып. Білесің мен bu situasyonun bütün ғажаплығы нәрселер. Bu anın işi bilen belli. Anın işi stampolщик mesela şunday rəqəmdə cəxtəyimi yetiştirirlər. Anın bütün işi şunday zor knopka var, şuna basıp durğa kerak. Men qaraysan tradyasını basarsın qaraysan. Belgili bir momentda. Qiziqdi deydi. Yo'q. Niye kishi kerak emas? Chunki nedir? Условиялар бар, шул условиялар, шартлар бар, шул шартлар башкарылгач кына басып аяр экен кора. Бір яктан бу апа түрлі сенсорлар куйгачтан бу апа уже керекмей башлады. Шайбы кимди? Сенсор куйды. Бір яктан караганда бу заводның хуҗасы менә шушы апаны алып куйыр, апа интекмейди, давай мен мындай система куям дип әйткәнмен. Аны ясый да бір яктан. İkinci yaktan просто bu apazirek küreşer. Mine, eli oldular biri, mine, nilerin kişiler, robotlar kişilerini işten çıkarır. Хотя, bu bir işte bu. En şolay kişi, anın işi получается, mine bu ülkeye doğru kelgen bolar. Eğer de bugünkü günde şunday tendensiya var, eğer de senin işin robot yordamida, IT yordamida birinchi ishlayotgan, sening ishing tualet kiridan tushib qolishadi.
Qola big fizik yapılan ağır işlerle intelektüel yapan ağır talep etmeyen işler misal için брусчатка салу ne robotun yasal proşe mi или bir neçe mingga agarda kishi rizayken kishinigina popraystirgan. Bu ülkenin qiziq yog'i bilasizmi narsada? Agarda mana shu брусчатка soluvchi Vabadi kişi bitkince, kişinin jinglerak sorular, şimdi nedir sistemаны, nedir robot şarjı getirip koyup barışın. Kişinin bunun üstünde proje. Eğer de o kişi kilip eyteyken, qarabız hali, benim işim qatlaulu, zarplatını kütəri geydi. No yara bugün kütəri, ertəri kütəri. Lakin qaşan kütəri başlayı. Robert Bey'sinden arttı. Robert Bey'sinden arttı ise, yani kaç, buldu, anladık. Sen nık kıyın mı bunda işte? Nık kıyın. Herhalde alaysa. Rizalaştı deyip o ayda. Lakin o уже paralelini uylay başlay. Bunun işin nişek avtomatlaştırdı. Gitti. Avtomatizatsiya. Bunda kireli koyuyor. Anlarsın. Yara bulayım. Bitti. Düzüyen. Bunda целый sistemi sotup alıp. Proşim ben ona işletirge şimdi. Все, rahmet. Soşal artık gitti. Все, bitti. Bunda kırmın işi bu yer bir jingil ravuşta kısla var. Bunda ağır. Emosional hem intellektual yaptan. Yani eğer de bunda kimler gelsin? Emosional intellekt ne şey bulur? Ответственность что? Kişilerden anlalı Kişilerden anlalı. Emosional yaptan kişini anlayabilir. Eğer kompüter anlatırken var bir şey mi? Ol bir целый big ağıraya bölümünde kişini anlayıp, kişini anlayıp ama nedir yerden gösterebilir. Bu proseslarni ise qatlovli intellektual proses. Bu proseslarni kompüter bilan bugungi kunda alıştırу qatlovli. Просто потому что big qatlovli algebraik ham boshqa turli shartlar talab etiladi. Shunga ko'ra u ülkeler ele olishadi. Kişilerin nasıl bütünlüğe basılı, şu gideceğin neticede bunda kişi kurulmayacaklarını yine şöyle işleyecek. Tamam bir kızık yönelişlerden, gileşe hünerlerinin emin önemliydayız mesela. Bunlar Tatar tiline tercüme etilmegen değil mi? Bunda iki kağıt, o dürsünün etkende ikisinde de bir verdi var. O böyle gibi, değil mi? İki yakta iki türlü. Sonra göre paralel ravuşta para bulsun için bir yaptan çıkarın, bir yaptan. Bu bugünkü sekunda Tatar tiline tercüme etilmegen. Bu məlumat Atlas 100.ru saytında verilen. Hem bunu Moskov'daki yüktaşlar türlü saytlarda, biz kileşekni göz alda oturumda söylersek bek, şu kileşekni dürüst ravuşta göz allarına tırışmışlar yardımında işlengen, kileşekten indi hünerler bulaşarlar, şu isimlik bu. Onda türlü ülkelerge bölünen, Мәгариф өлкәсе бар, авиация, transport, başka türlü indi, şolay enerji ülkeler hem, qarasız, görürsüz. Saytı Atlas 100.ru. Şu saytda tulayım məlumat var. Kızık edirlerden birisi. Bugünkü gündə məktəbdə нәрsə öyrətirlər. Bugünkü gündə məktəbdə nərsələr öyrətirlər. Bugünkü gündə öğretken göre fizikalardan, matematikalardan нәрсе öğretirler? Formüller neler? Tüp показатель. Sen bilirsin mi, bilmiyorsun mu? Nəsədir? Məsələ şişə bilüdür. Dürüst. Məsələ şişə bilü. Bugünkü gündə şu ülkelerinin tüp sinirlerden kompetansiya şunda bulurlar deyir. Məsələ şişə bilü. Lakin kızık moment şunda bugünkü gündə уже kerakmi. Bunu anlab bitirgancha uşaqday vaqt uzashadi. Məsələ şişə bilü səbəbi u haqqı kerakmi bugünkü gündə? Уже. Chunki senin məsələ şişə bilü, o məsələnin kompüter tezrək şişə. Şartlarını tıktın, şol ketirək. İkisində adamın şişirgə jingilrək şul ravuşda. Yani məsələnin şişu anda problemi tugul. Bu kişi vaziyetinde tugul уже. Şu mesele bilen qaraganda, нәрсе kişi vaziyetine qaran? Нәрсе kişi üstünde? Şu maşını kontrol ediyor.
Машинаны контролировать yo'q, mana masala shusi bilan. Masala shisha bilan bizning ustida tugul, bizning ustida narsa masalani qo'ya bilib. Mana bu salatni usturu пока yo'q hali maktablarda, shunday barqamiz. Masalani qo'ya bilib, bu tag'in bir kompetensiya deymisan, masalani qo'ya bilirga kerak. Masalani kompyuterga anglata bilirga kerak. Situatsiyadan chiqib, turli qillardan kirib. Masala qo'ya bilishlar, ular ertaga shulay ularga spros bo'lacak, ular talab etilajagini. Tag'in endi qiziqli ibrlar bilan bo'lishirga bo'ladi bu ülkada. Ну, sizning o'zingizning umuman solishtirmasam, o'yinlar bor. O'yinlar tunda da xabar ko'rsatdim, ulardan so'rov-javob formatida 5 minut falan. O'yinlar, o'yinlar bugungi kunda ne bitindi? Keng taralgan bitindi, kompyuter taralgan birinchidan. Ikkinchidan o'yinlar. Shu o'yinlar taralgan narsalar nega ishlar borliqqa keladi? O'ylaysiz? Shu o'yin yasovchi kishilar o'yin yasovchilar. Kiber sportchilar. Kiber sportsmenlar. Ular da borliqqa keladi. Andan tыш игротехниклар, türlü virtual пространствоchi bo'lam. Virtual kenglik, virtual kengliklarni bildiruvchi hammalarni, mana biz boyagina stolovoy deydik, stolovoydagi turli bir turli bo'lgan narsa kafelar monsimanda deganda ol hali shin borliq. Kafe bizo. Ammo unda virtual kengliklarni endi yasov, bildiruv, shulay deb yasov virtual kenglikni, чтобы senda kishi qoldi. Sen kirdi, senda qoldi, turli shartlar bilan o'yin mexanizmlari bor, shu mexanizmlarni kullanib, bir senda turib. Ma'arif ülkəsine kirsak, ma'arif ülkəsine endi bolalarga bor o'yinlar qiziqaran endi. Narsa desam da. Natijada bu bugünkü kunda bor endi. Gamifikatsiya degani bir o'yinlashuv, o'qituv prosesslarining o'yinlashuvi, o'yin formatida qo'yib. Bugungi kunda Classcraft degan programma bor, Classdojo degan programma bor. Ya'ni o'quv prosesin o'yin ravishida soladilar. Senga turli quest ravishida. Sen men kirdim, vaqtida kirdim. Senga ilzam afandi bor totar tili o'qituvchisi, u tubata kiyib kelganlarga bal qo'ya. İsteme bağlayayım. Mecburi değil. Tübede kiyip giymezsen minus koyam demeyi. Tübede kiyip giymezsen plus 1 bal bir savaşın. Ettiğim kızık mı değil? Tübede kalfa aynı kızlara. Tübede kalfa kiyip giymeyen kişiler plus 1 bal. Kızık mı değil? O anda kile elisinden toptıran tübede değil. Просто 1 ballar kubrak değil. Причем bu bir yara bir güne kun bulsa. Gün sayın 1 ballar artı bara. Aylarında ellenşeni çıkan dolayı değil. Tarih taklayıp. Şulay, şunday kızık var. Tamam. Sen çıkamazsın beni ders vaktinde sorapşılar o'qishlari bir chiqqan yolqitda başlaydi proses. O bir chiqsam bir kirsa bo'ladi. Uyni suv ichasiz. Men bitigida borib kelasiz. G'adatda yo'q deysan endi. Yeysa rizo olashasın bir kerak bo'lsa. Chiqib kirayin deydi. Ammo da просто aytasan, yara, просто minus 1 bal qo'yamisan. Nechun chiqib kir? Ittiga bola miskin keyin. Yo'q, ol chiqib kiraylar, rehatlanib. Просто silashma bitdi, minus qo'yam deb. Agar endi shu darajaga borib chiqqan ekan, yara qo'ysangiz qo'ysiz, minusni chiqib kirmaydi, пожалуйста. Chiqib kir, rizolashin. Hech qanaqa bolalar уже tik tuama yo'lqingina tishqa chiqmaylar. Darsda prosesda o'tiradilar. Chunki ular шаг вперед, gamifikatsiya bor, o'yin ravishini soladi. Bu ülkelerde, başka ülkelerde тоже o'zishalik aviatsiya ülkesi bo'lsin, sizga qaysi ülkeler o'sha qiziqsiz sizga? Все, qaysi shu? energetika. Hozir ish yo'nalishini eshitdim. Programmirование, tillar ham energetika. Nasiga bor? Оборона. Nasa u? Оборона. Все было оборона.
Yani barındığa vakit kalsa söyleşiriz. Yani şöyle bir tane barındığa kadar belki kalır. Başlık. Başlık alaysa IT'den. IT parkta geçen kadar üniversite tamamlamıştım. Yılbaşı otanlar yılbaşı var ama seyir abi şey yaşadı o. Oldu IT компетенциялар алар шартлыгына туры алар кирәклек ягына чыккан. IT юнәлеш ул бик актуаль. Нинди генә юнәлештә булсаң да, нәрсә генә эшләсәң дә, син тегеле яисә булай IT өлкә белән киселеш китә булачаксың. Теге IT өлкәне белмәсәң, син аутсайдер дигән сүз түгел, синең башка компетенцияларың югары икән, син шулар бәрабәренә чыга аласың. Син кешеләр белән искиткеч идарә итә беләсең икән, яисә башкача. Син bu problemi nechta ishchilar IT yo'nalish. O'z ishlarni olib borsan, sening shtatda, sening komandada baribir IT yo'nalishni bilgan kishi kerak. Ya sen o'zing bilasan, ya sening IT ülkani bilgan kishing bo'lirga tiysh. Iначе sen yo'qolashaqsan. Mana shunday farq bor. ITni bilmasan, sening ni sayting bo'lmaydi, ya sen po'stan sayt zakaz ettirga. Bu talab kişiler internet sitelerde kim tarafından kişilerin şey buna da büyük tegini büyük ağır evirlerden kişilerini jiyu kişilerini getirdi çünkü reklama bütün şeyde kısaca benim de uzun üstünde işlegende bir gerekli konikmelerden birisi o upravlение o'zingning ixtiboring bilan idora etib o'z ixtiboringni idora eta biluv bu da büyük chunki sening ixtibor ishing har kimning ixtibori ishi bugungi kunda büyük qattiq kurash bor. Sanki turli kichkinagina bo'lsa biznesga kirsang уже seza boshlaysan. Kishini jalb etishni narsa qilishmaydi. Biz o'zimizdan tege mana buyrak talabchan bo'lib bitdi. Bugungi kunda bizning ixtibor uchun kurashmaslar, demak ularga qiziq tugul, shunday bir bor ekan. Sotasin kelmasa sotma, tege bozorda yurganda, bozorda illarda tege. Men o'zim ham shu qiziq. Mana ol deb so'y, darrov kelib turgan kishilar, men qiziq, men vardan deb so'radim. Ishim tege qo'yishibda kelasan, перчаткалар motor tizilgan ekan, перчаткалар kerak. Kelasan, unisi ish so'ray boshlaysan. Qarang, onda yozilgan yo'q. Вот шул юнәлеш. IT юнәлеш кеше арасында кирүдә беренче игътибар җәлеп итү, икенче яктан менә бу линияны алар үскәп китә, шуңа күрә кирәк. Икенче юнәлеш энергетика төрле ресурслар бар, артагына баралар, шул биткоиннардыр, ниләрдер, алар бит шул энергияны акча формасына күчерү. Төрле энергияны һәм компьютерларны айтының саны білу шартлары bir материал білу, материал это визуал, валюта айтып акчалаштыру. Энергетика тоже бик кирәкле юнәлешләрдән, ләкин анда да электромонтерлар бураннарны ашып йөрүш түгел, нейросистема кору. То есть система катлаулаша, шушы катлаулыкта җиңеләйтү бер яктан, икенче яктан бүтән кешенең дә ихтыяҗын булдырып торулу. Çünkü resurslar теге алар шикле бит. Жил булсын, кояш булсын, газ булсын, мазут булсын, алар шикле. Алар бер көнне битергә мөмкин бу. Кешенең энергияда ихтыяҗы арта. Шуңа күрә оптимизация, шуңа күрә бережливое производство артачак. Чөнки всё, бер мәлдә шундый пикка килеп җитәләчәк. Энергия теге җитештерү бүтән чаралар кулланыла уже. Энергия теге шикле рәвештә. И bu energetika'nın beyasını bir katını artıracak. Neticede kişi ekonomları kullanı başlayacak. Yani onun günüge var gerek. Ortadan inanın beyası. Energetika yönelişi bir aktüel bulgar. Tiller var. Tillerini biliyor. Kıtay tilini bunun yüzüne bir kim tarafından bir kirekli tiller. Bu hüner bularak tugul, isteme bir yöneliş bularak bir kirekli bir bulup o'z pozitsiyasini shul ravishda oladi. O'z tilini
Bunda tiller degende iki yöneliş falan gibi. Üst tilim hem şit tiller. Şit tillerini bilü ol köprek şit tillerini bilü bilen bir retten til öğrenimine tuğul. Şul tilde nerse işler bulmanını da karar verir. Şul yapma. Yani ya o management bulsun türlü mine şit tillerde kampanyalarda. Til bilgisi bularak kana öğreniyor. Til bilgiçileri kerakli u önemli olmalı bu da var. Bu da upravleniyorlar falan. Humanitar yönelişler şu an bu isimliklerde. Yok siz iki yarında karar mı? Bunları humanitar. Ben kızalım. Nasıl bu? Nasıl bu yaklar alsın? Tiller şuna göre просто benim opa var edi. O İngiliz dilin kafedrasını bitirdi ola bu kadar. Til bilgisini. İngiliz dili. Okul bitirgeçten o anladı. Şakama deyip ben İngiliz dilini çünkü dilini öğreniyor. Til kombinleşmiş. Bu globalleşmiş şurada bir tireye kileyin oldu. Tüm böyle şit dilini yasin o tilde özgertirge bir neseler için öğrenesin canlı. Ya kullanırga, tercümeçi bularak aktualligi var ali, lekin sen Google'lar var, neler var, her kişi usu için tilini kombinleştirek, şit tillerdi. Aralaşması varken olan olukça yüzü öğreneyim. Şundan sonra apa anladı da indi, o barıp kıhtıyla talan ikinci bölümünü aldı da neticede injinerli bölüm. Neticede o şit injinerli literatürünü şit eksploatatsiyalar nedir şu İngiliz tilinden Rusçaga tercüme edilen. Zavodlar var misal için zor cihazlar. Şu cihaz bilen işi kişilerge ekanligi yani instruksiya İngilizce var. Bu cihazını yetiştiruvchi kompaniya onu bütün tillerge onun meselesi vaziyetinde to'g'ri kerak da tugul. Sotib olgan kishi o'zi qaror o'zi biladi. Sotib olgan kishi o'zi neydi? Şomallik qaror şu eksploatatsiya defterini tercüme etib yapacak. O'z tilingni biluv. O globallashuv dedik-ku. Mana shu o'zingdan brend ortga keltiruv yo'nalishida o'zingni identifikatsiya yolini bu qiziqlaydi bo'lib qoladi degan fikr. Chunki degan fikrdaman. Buni endi men shu yo'nalishga bosim etdim. Shu yoqlab sening til o'zingni nechik ko'rsatuv, o'zingni nechik boshqa globallik sho'rida sen narsan bilan ayrilasan. Sen narsan bilan o'zing shunday ayrimali kishi bo'lasan. Shu yoqdan tarixini bilib, tarixingga negizlanib mendir o'zingni bo'ldirib, o'zingni anglov hamda shuluq o'z tiling bilan bir yoqdan identifikatsiya, ikkinchi yoqdan ayrim bir kategoriyaga o'zini men tatar, men rus deganda o'zini belgili bir qirg'a kiritaman. Lekin bu hali bir etapdan через etap boshqa globallashuv shunga bir etap bo'lacak bütün kishida mana ular kerak tugul, butunimizda bir globallikqa boramiz deb identifikatsiyaga qo'l siltanilashadi. Chunki bugungi kunda globallashuv modadari. Lekin globallashuv bir qattiq ko'ngilga kira boshlashda har kim o'zini individual, men bütün kishi kabi, lekin mening o'zimchaligim bor. Şöyle bir orta gelecek, şu ravishda aşağı başlayacak. Bu kelasi etap degan fikrdan. Tog'in baron. Men bu ülkede bir qotib tinatib yurmaganda, lekin kelasi yana bu alar peaceful. Alar do'stona alar tinchlik uchun alar yo'q alar bizga qaraganda o'zlarining salomatliklarini e'tiborliroq qoldiradilar. Alarning qiymat degani birga alarni bitinga igreklar ham ko'proq alarni igrik
Y'lar terbiyeli, yana buğunun Z. Yana buğun Z. Z buğunun Y'lar terbiyeli. Y'lar bana teki eybir kurdiler, üzerinde teki layıklar şuru, kıymetlerge yani bana var bir şey tüküne. Hem bolalarında kıymetke terbiye uyatalar var. Onlar bana bana işitten kararlarına kıymetleri yok gibi. Sınıfta onlar bizim kıymetlerini anlamıyorlar. Bilgiler siz bir kantini dedik var. Sizge o'zingizning ko'rsatib bo'lsin falan. Olar mana do'stlik ishi. Mana biz aytamiz, mana sizda oralashmaysizlar o'zaro. Ko'p oralashaveradi. Ular do'stona muomalalar o'zaro. Ular illar orasidagi ningdir bahslar, ular uchun darsa turida so'zlashasiz вообще degan ko'kragingda. Ular turli millat vakillari bilan mana til bariyeri oling'achdan ular o'zaro oralashuva yo'nalgan bo'lishadilar. Shu yo'nalishlar. O'z-o'zini qaro salomat yashash obrazi bugungi kunda maktabni mana bizdan shaqqan ulkandiraklar, anilar o'sha bolalari bilan fitness sentrlarga yurlar. Bu bolalarda o'sha formulashadi, o'zining salomatligiga e'tiborli bo'lib. U bolalarga boshqa kelib yetirganda kerak turlar, bilan keladi. Chunki boshqa ularga boshqa shu mana biz ularni agar ular uchun tabiiy ravishda mana bu kisakga raqamlarni kiyiziti. Narsaga olmatarsiz. Bizim vaqtlarda kiyiziti kiyu normallashdi. Boshqa kiyizitning ovullardan kelganlar, mana shaharda kiyiziti kiysan sen deb qaraylaring. Butun shu turli shunday motor kiyimlarda yurib o'tirishadi. Kiyiziti kiyishib, narsa borqa kelar shunday. Meni bu fikrim bor, men kiyiziti kiyishim. Bu bizim vaqtda borqa keldimi? Keldi. Ularning borqa kelishini sezdimi? Yo'q. Barlıkta kirişin sizmemekten olarını tabii deb qabul etdi. İnternet gibi, olar için tabii. Ne biz aytganlar biz internet bo'lmaganda turli analiz bera olamiz turmushda, nem? Olar internet yo'q etib qaray olmaydi. Ularni o'g'ilga aytib qo'ysa internet bo'lmagan. Olar turmushlarini birma-bir o'zgartdi. Mundayroq inson yo'q dunyoda. Ishimga lomka boshlangan. Kelasi bugun kishilari bunda politik butun kartinani to'g'risini ko'z oldiga keltirib bo'lmaydi. Balki baroni xonanda bu turli zuv o'zaro Fikrda bir problem bor. O'sha to'g'ri yana dunyo jamiyati turida. Ham lekin kishilikning halol soni ko'pchiligi ul yana bo'lmaganda yana dunyo vakillari tugul. Avropa, Amerika jamiyati tugul, Rossiya tugul. Kishilikning ko'pchiligi ul qorong'u shubhada yashashlar boshqa. Ham qanday shubhada? 7 milliarddan 1 milliard tugul Avropalar. Peaceful bo'lolmaydi jamiyatga. Chunki jamiyatda aslida so'zlar uchun kurash qurollarida bizning kishilik soni Sharq Afrikada, Hindistonda shunga ko'ra resurslar uchun kurashishda aqlli bo'lib qolishadi. Natijada peaceful jamiyat bo'lmaydi. Bu jamiyatlar bizning jamiyatlarni boshqaradi. İslam, natur. Peaceful etib qaraganda ko'ngilda kim bor? Bunga bit biz ko'ngilda bo'lmagani, zehni bo'lmagani degan. Kelajaqda yumaloqlar shuni aytib olasam, mana Oydar efendi bu fikrga yoqin ayting. Umuman biz uzg'anni bugungina ham ertaga to'g'rida fikr yuritganda shunday narsa bor. Kisha bugun ertaga. Kishani o'ylab biz bir qatorni halni bitirgan mumkin. Biz mana kisha tiglay bo'ldi, kisha bo'lay bo'ldi deb shunga burishib yurib, bugungi kunni resurslarni bitiradi. Chunki biz hozir burishamiz bir kisha uchun. Bo'lganing. Uni analiz yasadim. Kelajaqda bo'lay bir bildirmoq uchun turli fikrlarni bildirdim boshimda. Yozib qo'ydim anda. Mana formulashtirib, kishaga analiz formatlarini qarab, normal. Hozir kishaga uchun bir qator burishib bo'ldi. Sening energiyani bitirgan ishdi. Ertaga ish bo'lashadi. Shu ularning foydasi bor.
өзіңнің векторыңны, юлны тиге жаққа шығарға шартларына қарау, оңлау үшін, сен юлны шыққанда тиге жақта қойда тротуарда тұрамын, шуны көз алдына кетіру үшін мені. Келешекке нешік барырға екенін шамалар үшін мені келешектің ойлауының деген ие бар енді, мәғнасы бар. Мені мен ұшқитын теге, есть я сниму шағырын футуролог. Футуролог ол келешектің прогнозлаушы постоянно. Я сижу, я так говорю, а былай бір сірә болмаған келеш, мәзәк үшін команда келешектігіне ойлап отырып, ол сенің энергияны бүгінгі күнде, бүгін бұл сен әшәрге бермей екен, сен ойлап тұрсаң, соған көре бүгінгі сен әшәрге. Умозаключение бүгінгі сен.